uniženo je u ovoj zemlji i sudstvo, i prosveta, i zakonodavstvo, mislim, Mrdićevi zakoni, znači, mi pričamo, mislim, prosto imamo jednu inverziju svih mogućih vrijednosti u ovoj zemlji. Pa mislim, imate predsjednicu Skupštine koja, prije neki dan sam gledao, dakle, blokaderi predlažu ubistvo roditelja. Pa, ja sam gledao film Rane, ja sam ne znam prije koliko, 20 godina i tako dalje. Ono što je prikazano u tom filmu djelovalo je ko jedna vrsta nadrealnog nečega, brutalnog nešto, nismo ni, mislim, smijali smo se, zamisli da je ovako društvo. Mi sad imamo društvo koje je gore od onoga kako je opisano u tom filmu. Vi imate programe u kom uživo ide eksplicitan seks, dakle, u kasnim satima, dakle, dešavalo se, kako se zove, reality show, dakle, imate skupštinu u kojoj se otvoreno fašistički oglašavaju ili odnose jedni prema... Rugaju se. Predsjednica skupštine je počela da se ruga. Dakle, ne znam, neko priča, ona mu kaže nja. Pa mislim, možete misliti kakva je to... Dakle, ovo je jedna, znači, stvarno ludilo koje što prije treba da stane ukoliko svi ne, dakle, planiramo da ostanemo normalni.